kurugiriraho abashohi ahamwaro gw'amahyore birikubateganisa n'okushanga ngu abebembezi bakashaba kubanu bakitaba bayemerezibwe kandi ngu buri muntu akaba nahebwa miliyoni 3 ngu konka bahwire amaani kushanga ngu abantu nibo bamwe abo barikwenda kubagiita nabo. Itwe twaturi abantu babiri ahanamba gavumenti yahesindike cyandiko mu mwaka gw'2010 twasipa cyasayinijwe permanent secretary batusigaho muntu omwe amaheke gayizire bagamba batuheze ka compensation twabaha miliyoni 3 ubwahati district negamba ngo twegite banabana cyo masomo yakendize 5 bazagamba tuheze compensation ya miliyoni 5 so ninde bangu turiyo ntufegwa ferwa esaye cyisasa mununga ari nambe sohiro mbire bo bururu nambe zikikache nanda esaye zinba tugamba ngo itwa turabine nambe zakare aba bantu 9 batwegeiteho omurukiko rubira hatabona kanso abashohino bagirangwe nyuma wo hakaba habaho amato garukushika 22 ngo bite bwanyuma government yabongere nambi 18 konka ngono batangaro kureba ngo mbwire bw'akaruru amato gakeyongeraga abacenana uwe batari kumanya uko abashohi batungire namba mu iteka rya Fish Act nabagira ngo umuntu baza kuyawe namba yawe usemeriye kuba uyi no musango gwocuwire umbyo busuhi kandi gwa cya kitari yecho obo ufire chonkitwe mukama acyatuhangize turu hati tutangara n'iki kutugihitaho kurira imyaka yanjye yo ndire namba yanjye ko namusanzu ntwire nayo niyo nyoreye kampisi hano yo kurira namusanzu yo hati kanguza kura ngwahita abana babantu ndiko nyonye mbasaga nimbasa gukora n'abana kiri mu buteka aho kuba abantu ko batunga license tukimara tubama nangwa suspect sabamwe babakwataho kugira ngo betegereze na bakabaha sente ningatagara bahiye na ba suspect sabandi bakaba bari ya district government ikagezaho kubakuratiriza abantu ile sente ze namba instead yo kurondesereza ababire nibe kubanana naba kugira ngo bagure license za government kandi zitagura kandi bagangwa imwe abarabiro kumwize mu gitena naba ababire vetted kuruge nyuma kandi abatana license zabo government ize kumara icyo nico kweto mbwitamu abakakumono bakatunga bebembezi ba district age obwe bari kugira ngo inambezi bari kwenda kubagitaho nazo zikarugo mu mikono yabamwe abakozi ba district ikintu cyo bari kugira ngo cyo buringaniza kiza kutuletera ubuzi ati nka ko bandeba kwindi oreta abantu basato banteka kwa basigazi netubasa koraga kwe kandi enambeje government ikagitwereze etureberere hati yaza mu abantu bana neza kundebera batukundebera turukuganiraho no mujwekero wa president omuchanga obwari kurabira hamu kutugwesa umuyagira ngo umunchiko zakozurwe bakashaba abashohi okwikirizanga nabonka ogwe yayongera yagira ngo ikintu cyo kukitabe namba zabo zayemerezibwe necyo kucyondoza kandi no barondo buryo uko bakubasa kutwaza mu nshongeji ikintu kikanguye kugira ngo ubimbe icyenda nabanga icyenda no abantu 91 eno motorene oti muri mu maza kusigana murarya abandi icyenda nabanga ibatahi bakomeye byabo batahi ikintu kikini furu ekina joni maza kuntubaza n'isoksondo turebe turondo mu mazi uga mu miranga mu understanding yibarakole nibo kugikora bonka nibo kugikirizinga naho tito boko bajema nicyo twabaherere chance yo kugira ngo trying bagezeho barebe Gasha kwa Anthony Twine.